Iqembu leMbabane Highlanders lomuhla libambe umhlangano nebetindzaba lapho belikatsela likhulumisana khona ngendzaba leyenteka kuleli qembu lapho kubonakala ukuthi akuhambi kahle nani nani. Kanti-ke lokukhulumela leli qembu umnumzane Kenneth Dlamini utshele betindzaba ukuthi leli qembu ngendlela leli kwenteka ngalo kuyabonakala ukuthi angahle ahambe umnumzane Alehomongwe lokuthanda ukuthi liphathamiseke kusebenta kwalo. Kanti-ke bonke lebekade bakhuluma bebasho ukuthi kuhamba uHomongwe kuthanda ukuthi bashiye leli qembu lokufaka ekhathi umceceshi ekhathi dokotela kanjalo nalabanye naloyo-ke lohlale-ke asebenza njalo ecenjini lokunguye manager walo licembu. Kubuhlungu nabe namhlanje lo mdloyo athina sewubeka phasi sekude kade awuphindze kube khona lo sidaba. Mina-ke vele-ke angifuni nje kucamba imanga nangabe director ahamba awungiphakamisa tandla angikhona ukuchubeka ngoba nami senginefiye ene labantu bakhona la bendalo kunaba labefikile. Busachubeka wona umhlangano kube nemajala aqhamuka-ke khona-ke kulomhlangano le kaCD aqhamuka-ke kubalandzeli balelicembu lebangakamukeleki-ke noko kusachubeka lo mhlangano lokubiteke ukuthi kubitwe amaphoyisa kuteke kulungele simo kuchubeke umhlangano nebetindzaba. Noko kube nebulukhuni bekuthi bakhweshe njengoba bekade bangafuni-ke kusuka kwate basukuswa ngibo bemthetho ngoba kulapho umhlangano khona-ke kuchubeka. Kanti-ke insaselelo umsakato ibutile ukuthi ingabe umphathi waleli qembu sesekhona yini vele njengoba kunetinkulumo letithi lo mphathi waleli qembu uyalishiya leli qembu kanjalo nalabo labasebenza kuba talishiya bamlandzele. Utakwenda njani idirector nesesithi nyalo he must fall. Ngubani utahulela labadlali lokuphela lenyanga if uvele ahamba kutakwendeka yini lo labathi banaye noma labathi abantu bafaka bangene kulamabhizi alabadlali na ngumbuto lo ringako engcondweni tangamunye nangamunye nebadlali nje nibabona balaba sebuhlungweni. Ngiko ke lo ngathi kuvisa kakhulu licembu ubuhlungu lokuthi sita kanjani ejimini sathi ngani step lesilandzelako ukuthi sinjani. But nangibuya Highlander bengingacabanga ukuthi ngingadikhanza ngalenye ilanga kubuyeni kwami ngihleli etafuleni lesimo lesi. Lesimo lesi ngithi thina badlali ngicabanga ukuthi nakulwa tinkunzi letimbili mostly it's the grass that suffers. In this case ngivanga ukuthi thina badlali ngithi lo tshalo. Umxhumanisi waleli qembu uvetile ukuthi umnumzane Khomongwe selokhona kuleli qembu kodwa-ke sinqumo ukuthi asithatha emva kwalo mhlangano kanye-ke nekuthi athole umbiko kulabo labadzala baleli qembu. Ngikhimbali Mavuso endzabeni emsakato weChannel Yemaswati sisetawuchubeka futhi sikulandzelele le ndzaba.